Odofo mema akwaba edeba kasa mfoni afidi a yefre no Adom TV eso me amtidwe mu amedi dwumadi a ebesu yi echa me ediam yeso eye Apostle Dr. Nite Kotegu mame na ase se udu afidi ato ha wo hwe me na no mia me nua bi ni komi ben e kan Nite ko mbo to ele bi ne owo mi he wale wa me ndoshi ni komi bo ya no kwami mana gbine he wale ko baje wi mo ni ko ba wi mi ni efe no ya habo wo so won tenkran ene de me kan kran yo me bon pa se ene je be dware one me se abrabo a yebui ye wo afanu a ene edi okun ya dwen proso ene je ni ayreho gidie ni ehu me de mesere se obepa ne je na wape gidie na wajai ayreho ni ehu ato baabi saa nyoma me ni nyina nyansonsonso o abrabo wapomudne so. Happiness and faith will increase your well-being, whilst sadness and fear will decrease your well-being and health. Yakasa obi eni ajia. Ede na denam. Happiness or joyfulness has many benefits. Unhu da ho. Sa asem atomi na mesele wanwa ba sa asede a mesele no aduan ede ma me wasem no. Se obi atwa mano na so krache me na atwa mano no onyame mfa nchewo yare sade mame ema nipa no kro ofere se obi ase ne bo se we akwa we mini bedini nyonyonyo no aba no akuntai na me onyame ejaw ebufu emwayen ye mfa ne gentena onipa ne boafu se den ya ne ho bedwo twa konkom na meka asem bi Abigail na David ati ponkoso so okukum Abigail kunu ene Abigail fofo nyina na Abigail ote asem we no ofa aduane ene okohia David e wo bepo ne sanem ene okoto David David eni abema na ye nyina fa cheme na fa so ame ene wo kansam de che David no David akuma eba afom ema David ewi ase no kra no Abigail ne kunu ye no David eware Abigail energy ema mfasode. You see, when you are happy, you promote a healthy lifestyle. Obi a wo ma wani gye bia no wa brabo ensusuanso ewi ahoden mo ne payo uta ema wani gye a u boost wo immune system. Yeka immune system a asrafo a eti omogya mu a sempo yade bi ko mu a oni onko aso wan maduro oni payo bibi e fe no white blood cells eye emo anketenkete o mogya mu a sempo infection bi ko mu a won edi kan ene infection no ko ansa wanu maduro mpo wona mo yare bebre ko mu a se wo ahoden a enyaw esansa WBC no na na ye fe no your immune system ena ebo ho ban na yade wancho na saade na ebo ho ban no ene je na Kenya no na onya ahoden eno nti na megiri se Solomon kan se ene je eye duro ede manipa akoma na okra kese onim se woni taaje a o Kenya wo immune system na asrafo no wona atade a wo hye wona akotade eye neje obi obeka wa brabo ahye no obi obema wa obema se owira ho no onya wodofo na emom o ka wa hye a wo hye obufuo na ma wira ho no kese opew se ye enti makwan emanipa no ma isuban enka won hye peneje na anu asem bi obi ka kire wo ana asem bi e ka kire na anu bi no ena ma wira hui jamu awiraho ekum sunsum na neje epeja onipadua oyewudie ni abufuo ekum okra na eneje epeja okra ekompempenso ye ebiom yewo ensuobu omu a edi akoniaba afosane ya ema honam oyede mu ye dindindin na Kenya wo na oye dia abeyo ye friends ensuo no dopamine na dopamine we edoso a unya hoden ema wadwumu bie ema nyansa wura wadwumu a eka uko school na wani gi subject bi hu awon se utimi sua ma de ko otim na onya kan se ye de minimu o mabon wo ho usua nko esanse wo se wonimu a ase wo subject ni usua nko na ka se subject we de me pe ema energy bi adware wa brabo nti abrabo a yeboi energy eyi oyaw
free yeso na enije so ma yenyini che happiness supports longevity enije emma unyini che na obi a wani gibia no woni a eni oboko shata frɛ no wo sane enije gu onso na woni nkita hodie efe keke ya na me de me mpe obi a omunamuna nanim ya na me mpe obi a da bia na wera ho eya na etetem ye friend negative energy enije eye te electrical wire kese a ekenya kanea o wabrabom what I say enti ya na me kase Yesu bo ba anyina no enije ntia Adom ode dom ye no enije ntia empo humobro ode dware ye no enije ntia se ye ne be gye abrabom empo yedi a ode dware ye no nyina no enije ntia Bible nam se men kan say blessed are those. You can't blessed Hebrew mo enije ne woni a obra ho ase won ho awa ho sikasemu won pagya battery emro obi so empo enije enyina bia ene ahobrase enije enyina bia ene adwumadene enije ne se wado sukwa ka omu na ho nea eye de omu a pese ode na die eye osuban ne one ye na otimi ye bia wani begye enije nya nadamfo ne ani ha enije nya nadamfo ne se abobodie enije nya nadamfo ne se anutwa enije nya nadamfo ene se empo se waye ha enije adamfo eye ntobo ase enije adamfo eye wodo enije adamfo eye kasapa aye kan ya adwempo so nsempa enije adamfo ene empo ahobrase ene pepepe yo enije adamfo ene nokure die wan obi odi introda se ebechi nti no abohu na nenye asoma meko kan ye enti enije ni nyina so baako ene nokure die enti na dey mesrew se wo pa enije a di nokure wo pa enije a ma odo entra akoma mu na na adi wo pa enije a sua ho brase wo pa enije a ma obi bia nya pepepe yo na wani gia abrabo sunsunso kama enije so beka woni a opese wo boa wo no aben you know happiness draws destiny helpers towards you yoni pepe bere a etwe wi ase hia ebe kwa woni no wani gi abribiara sunsun no wo kenya won ema oba won chen enije we sunsun mu aduro nti nyede bibisa se adenti na uma wani nye ye ntoni je wo shop mu ye ntoni je omokola Katamanton Ketia enempo asaf market ye ntoni je e wo UK USA na Germany enije ekura onede ba se mesere wanije ekura onsem emfa ho bebia waduru emfa ho ne awofamu betimi asinketa kacha wo se ne nyina mu no mema mani age na ma pese de bi asre sa wo hwa me de me pese mi hu se wo sre kakra bi ma mi hu se me da ase se wo asra ma me se me make say Kevin Thomas ena eja Webek woni gu production room ena wo se de epo camera David eso sre ena Frank ena supposed so sre wo sound me da ase me nyame eja